Не үчүн инсанга спортнен ограшмага керек? Исвечиядаки Лунд университетинин алемлери инсан спортнен ограшканда ях ужейрелерде булунган генлерде нелер олганын билмеге тырыштылар. Атта кыска заман девам эткен физик фааллыгы биле ДНКда музбет деңишмелерине жол берет. Беденimizning ужейрелеринде генетик маалыматларыны ташыган ДНКлар бар. Генлернин де өз метил группалары мевжут. Бу группаларга көре генлер актив яда пассив тарзда чалышалар. Метил группаларына фарклы усулардан тесир этмеге мүмкүн. Mesela физик мешгулиетлерини бежермек, диеталарда булунмак яда айры омур тарзыны реагет этмек. Спортнен ограшканда бизим тек юрегimiz, адалелерimiz дегилде, мийimiz де фаал суретте чалышмага башлай. Бундан да гайры инсан мунтазам шекилде спортнен ограшса, ираде, күч ве исрарны да инкишаф эте. Ве бутун бу хусусиетлер башка сааларда муваффакият казанмага, ве максадымызга эришмеге ярдым этер. Аслында кузгуге бакып та бутун арткайт килограммларны көргенде, бундан чок зев калып олмаймыз. Ама спортнен ограшканымыз биле тесир этсе, яни беденimiz спорт шекилинде болса, көзгүге бір кере көз ташласаң биле, бутун күн кейфиңиз да яхшы ола билер. Шубесиз спорт инсанга буюк файда кетире. Ама кайт этмелимиз ки, спортнен ограшканда базы кайделерни де унутмамак лазым. Булар эм догру емеклерни сечув, эм де зарар кетирген алышыклыклардан ваз кечув. Умумен алганда спорт бу тек заруриет дегил. Бу бизлер ве башкалары үчүн бир зевктир. Бундан да гайры, кимсе биздин мутехассыз спортчылар киби имдат этмеге зорламай. Эр шейнин карары бар. Ве спорт меселесинде бу пек муим ве актуальдыр. Шунун үчүн урметли телесержилерimiz, саглам олмага истесеңиз, мутлака спортнен ограшмага унутмаңыз.